u Serbian Productionu. Danas pravimo jedan kratak tutorial kako se ulogovati na premium account i kako najlakše naći skin. Na početku videa da vam se izvinim za prošli video zato što nije bio intro. To sam napisao i u opisu videa i ako niste vidjeli, evo sad vam se izvinjavam. Evo, kako najlakše nabaviti skin. Kad odete na Minecraft Skins, naravno daću vam link i vi tu samo nađite kako se zove skin koji vam se sviđa, kopirate taj nick od tog skina i onda samo ovdje kliknete CTRL-V i onda samo kliknete play i imate taj skin. To je to što se radi oko tog skina. A za premium mod to se koristi ovako. Ako imate Team Extreme, vi samo ovdje kliknite premium mod, done, i ako imate taj svoju email adresu i username, to kopirate tu, password kopirate tu i onda ćete moći da uđete u taj premium, osim ako nije to izbrisano, naravno. I onda kad uđete, pisat će vam play, isto koji na običnom single playeru. Kad uđete, treba da vam piše ispod multiplayera Minecraft Realms. I kad vam piše, kliknite na multiplayer, samo nađete premium server, to jest na multiplayeru koji već imate, na primjer Mineplex, kliknete na Mineplex, uđete i uživate i igrate Mineplex. Ljudi, nadam se da sam vam pomogao u ovom tutorialu. Bacite jedan share, like, komentar, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!